Shalom, selamat pagi Bapak Inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhurta, boy use sisihana mina siyam marition channel YouTube on. Paima ijalohita rigapan si ganu pari bata bani panorang sogoton pasada hita hurta martongko hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang senagori atas. Nagori atas peham bapa dohor doham banyak genuk halak amar tengir nihur cana amar dilo bani kuran muna mapasing bani panorang sogoton torangi ham urapa pikiran nae marhite hatamu ase barang ahape na ipsiol ior caon hanami iparayak hanami saganjang nerion tetap mahanami maronjolan bani hatamu nama pasingin nagabiri gapan benami bagas Kristus Yesus Tuhan nami cola merapakon tonggo nami. Amin. Bapak inang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot nerion regapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022 ay matar surat bani buku Joshua bin Dualu ayat sada nama katahon sonon dopai ini ni Jehovah ma dopak si Joshua ulang mahoma biar anjaha bobor arah kon ma ganup si imbang musuh anjaha bikat maho takok dopak ai tonggor ma dom mahondos kon hutanganmu rajani ai pakon bangsani hutani pakon tanohni ibagas parguluhanta si ganu pari boydo ihap kon hita boy tumangdo na mambayan hita gobir boy tumangdo na boy mambayan hita gabi mabiar jana halani gobir rosi mabiar hita gabi tarlang mahita laho makorjahon horjata si gano pari ase bani panorang sogot nyarion ibagi hondo hubata marhitehon ni pengalaman iman ni Joshua sangga yondos konne batama otoritas hubani ibagas nalaho membubahon bangsa Israel masuk ku tanah bagah-bagah dop hosi marujung goluh ma si Musa jana ondos ma kepemimpinan atape tarakat ma Joshua gabe si pambubay ni bangsa ini ibagas na lao mamasuki tanah Kanaan na binagah kon ni nebata hubani bangsa ay maasay bapay nang nalungan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus sangga ihatahon nebata hubani Joshua ulang maho mabir ang jahabobor mabir ang jahabobor on ma sada situasi atau sada kondisi ija sasahalak colma halani domma igo kibir anjaha bobor langboy be marpikir secara torang jana langboy be secara jernih laho mandopak kon aha penadong ibagas perguluhan ay maasi ang godong halak adong persoalan ni adong susah ni uhur ni marpala-pala do iya roh hubani pandita misalni atape konselor misalni laho pasalosehon minimal matene siotikan matene laho pahapungkon beban ni atape laho pahapungkon pikiran ni mandopakon masalah ni bagas parguluhan ni tutulang salah Bapak inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo adong persoalan taruh kita hubani pandita atape hubani konselor ya laho patol hason ni bagas uhurta andohar boy tengine rohapung ni pangahapta anggo dumahudarat persoalan ta ay humbagas uhurta tapi dikat kita mah Bapak inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus
boy dotokin muru pangahapta persoalan taai. Tapi anggo asal nih atau peharohan nih persoalan ai jana persoalan sendiri lapis asitong nih salose. Asi on mana gabi balos, on mana gabi jawaban na pasti batang. Asi lang mabiar jana lang bobor hape ni hita. Mandopa kon ahape na masa ibagas parguluhanta si gano pari. Maningon du hape lidah kita. Bahasa pitah nebatado hasa tongon natar pangajam kon hita. Laho membuat persoalan, laho pasalosehon persoalan. Nadupa kon hita ibagas guluk ta sigano pare. Anggo podah atape nasehat atape atpi sumbari pandita. Boydo ahitene laho mangurui hina otik ni biar pakon bobor na membayan hita gabi galek. Tapi angguna boy pasalosehon persoalan taai pitah ne bataro. Artinya ai podah manorang-norangi apa pikiran tadohasa. Tapi aku masalah lang salose. Tapi anggo bani ne bata lang pitah uhur apa pikiran tatumang na i torang-torangi atape na ibahin gabe lihar. Tapi persoalan ne do hadapi hita pe ne do pakon hita pe ipasalose ne bata. Ay maasi anggo adong na boy mambahin mabiar hita na mambahin gubir hita ibagas mandalani guluta si gano pari sa sitong ni sidaw persoalan taay na bagel tumang. Tapi halani tengir ni hurta hubani ne bata aydo na duma magutene. Ay maasi on managabi panotak bata so na ibere ne bata hubani si Joshua bani panurang Ijia. Ibagas naman do pakon musuh ni si dia ay ma bangsa ay. Tapi ne bata patotap kon hauhuron ni Joshua bahasa ne bata sendiri do na pasirsiro kon hamonangan hubani si dia marhitihon ni na iondos kon ma raja ni ayai hubani tangan ni Joshua. Sonay do humani age bangsa ay hutani rositanoh ni nai batas sendiri do na mangundoskot ay hubani bangsa Israel marhite cuak-cuak ni si Joshua. Asi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pardeti hita ma bahasa ahana sinurahon ta ana soli orjaon hita ay ame buah ni hapos sayon ta tapi sa sitong ni napasaloseon persoalan taay na margugo lau pasaloseon atap ape na masa ibagas parguluhan taon ay ma anggo ne bata campur tangan ibagas parguluhan talani ay ulang mawabiar anjaha bubur. Tapi tetap ma arap kon hita ne bata na tetap marianan ibagas parguluhan ta na mambubahon hita jana napasirsirhon hamonangan bata ibagas na mandalani gunung tasigano pari. Amen. Martonggo makita. Ham Tuhan ne bata bapa namin na marhabang sinaguri atas. Terima kasih matongon Tuhan. Kok ibagas malas nyura na iba ni panurang suguton manjalokon. Katamu na mapasigin na gabirigapan ba di kuluk namin si gano pari. Paso-pasohan mahatamuin. Kasi tongon bapa. Sengdong bebiar janah lang bebobor ukur nami. Purini petongon bakal janah bue tumang tantangan nasion pakonan nami. Ibagas parguluhan nami si gano pari. Tapi hamdo marbaga-baga. Ase ulang hanami mabiar janah ulang bobor. Halan itu dotongon Tuhan kuasamu. Lahu paluahkon hanami. Rosi memubahon hanami hubani hidup ni hormona tarsulogin. Alanay bapa ibagas sa ganjang niarion patorang hamma hatamuin ibagas urapa pikiran nami ase barang ahap itongon Tuhan tanggung jawab nadup yapehon hampuban
seng mabira kanami. Karena ni pos do uhur nami, sukup do gogoh, sukup do hauhuron, jana sukup do pambotok na humbamu, laho mambubahon hanami, hubani dalanmu na pitoin, naguk ibagas idop nihur. Mari teguran nakmu Tuhan Yesus Kristus nami jalan merapakon tongo nami. Amin. Horas bataganupan bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, anduhar matongon, ipadoh Tuhan haganupan namben mabiar jana bobor hita, jana igatihkon maai ipasoluk ma, ubagas uhurta, habaranion, malas niuhur, haringgason, ibagas nalaho, maparayak surah-surah ni bata, ibagas guluta sikano pare. Ando harma. Shalom.